Početkom januara, na putu ka Francuskoj, odlučio sam da napravim kratku pauzu i jedan dan provedem u Ventimigliji, prelepom italijanskom gradu koji se nalazi svega nekoliko kilometara od francuske granice. Iako mnogi kroz njega samo prođu, vrlo brzo sam shvatio da ovaj grad zaslužuje mnogo više od usputnog zaustavljanja. Ventimiglija se nalazi u regiji Ligurije i predstavlja poslednji veći italijanski grad pre ulaska u Francusku. Poznata je kao kapija Italije ka Azurnoj obali i mesto gde se na najlepši način spajaju istorija, more i mediteranski način života. Iako je bio januar i nije bilo letnje gužve, upravo je to ovoj poseti dalo poseban šarm. Grad je bio miran, ulice nisu bile prepune turista, pa se moglo lagano šetati i uživati u autentičnoj atmosferi. Prva stanica bio je stari deo grada, Ventimiglia Alta. Već pri ulasku u njegove uske kamene ulice stiče se utisak kao da je vreme ovde stalo. Stare kamene kuće, mali trgovi, lukovi i stepenice pričaju priču dugu vekovima. Šetnja ovim ulicama pruža poseban osjećaj. Nema velike gužve, sve deluje mirno i opušteno. Baš onako kako se zamišlja pravi mediteranski gradić. Gde idem? Za malo da padnem. Ovo su neke, hajde da kažemo, samo trenutak. Vidi prolaz. Ono što mi se posebno dopalo jeste što se ovde nigde ne žuri. Ljudi mirno ispijaju kafu, razgovaraju, šetaju rivom i uživaju u svakodnevnom životu. Upravo ta opuštena atmosfera daje ovom gradu poseban šarm. Ventimiglija ima veoma bogatu istoriju. Još u vreme Rimskog carstva ovde se nalazio značajan grad Vintimilium, čiji se ostaci i danas mogu obići. Rimsko pozorište i arheološki lokalitet podsećaju koliko je ovo područje bilo važno još pre skoro 2000 godina. Nakon obilaska starog grada spustio sam se do obale. Iako nije bilo vreme za kupanje, more je bilo prelepo, a dugačko šetalište idealno za laganu šetnju i uživanje u pogledu. Zimsko sunce i svež morski vazduh učinili su ovaj predah posebno prijatno. Posle dana provedenog u Ventimigliji bilo je vreme da nastavim put ka Francuskoj i Španiji. Iako je ovo bila samo usputna stanica, ostavila je veoma lep utisak. Ako vas put nekada odvede ka Azurnoj obali ili jugu Francuske, preporučujem da izdvojite nekoliko sati ili ceo jedan dan za Ventimigliju. Siguran sam da ćete baš kao i ja otići sa lepim uspomenama i želeti da se jednog dana ponovo vratite. Ventimiglija ostaje iza mene, a put nastavljam obalom gde se more i planine susreću na najlepši mogući način. Svaki novi kilometar donosi neki novi, nezaboravan prizor.